Ta čuvena osnovna škola Petog gospodara Milana III. Da, tako je. Ovo je veoma cenjena škola. Tako da čim budeš ušao, molim te nemoj da se sramotiš tako što ćeš pričati o tome da se svi subuju na tvoj propali kanal. Ljudi, svi se subajte na moj kanal na kojem snimam anime parodije, da konačno dođem do 4 suba i da snimim specijal. O, brate. U svakom slučaju idem dalje da molim ljude da mi se subaju na kanal, da ne bude džabe da sam pravio specijal za 4 suba unapred. Ti tamo, hoćeš ti da mi se subaš na kanal? Alo bre, ne ometaj me, pa zar ne vidiš da jedem keks i mlijeko bez mlijeka? Zašto jednostavno nisi rekao da jedeš keks? Alo, jel ti to vrijeđaš moju inteligenciju? E pa sad ima da ti sve snage bacim u pravcu onog zida. Alo bre, ne vuci me za duks. Platio sam ga 15 dinara na bubljak. Bojane, šta god radio nemoj da se kačiš sa njim. Znaš ti ko ti on? On ti je legendarni Ćomi. Stvarno? Kako to da ranije nisam čuo za njega? To je zato što on ni ne ide u ovu školu. On ide u onu elektrotehničku školu preko puta i uči kako da popravlja klime. Izazivam te na fajt poslije škole. Aj daj da te vidim šta imaš. Ma dam ti kurac da izbiješ oči. Sad ću da te nabodem bambre, 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 bum, bum, bambre, reši. Ne mogu više, subat ću se na tvoj kanal, predajem se. Brate, konačno sam stigao do 4 suba i kao specijal odlučio sam da izbacim još jednu neverovatnu parodiju. Hoćeš da vidiš kako je dobro ispala? Idemo daleko da spasimo svijet. Zajedno, pobedit ćemo. Sveti sir, pička, pušite kurac sve koje gleda. Idemo kroz pičku. Čoravi, čoravi.